गेटी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन बांधपाचें परमिशन GCDMA जाता. थंय पंचायत GCDMA बरयता 12/2/2024 की तुम्ही जर इन्स्पेक्शन करता जाल्यार आमकां सांगा. आनी थंय इन्स्पेक्शन जाता 27/3/24 आनी पंचायतीक जेन्ना कळयता की आमकां सांगा तेन्ना कळयना आनी परमिशन दितरी पंचायतीक लेटर बरयता की हे आम्ही परमिशन दिला. ह्यो कसलो कायदो स्पीकर सर? म्हणजे जेन्ना पंचायत सांगता की आमकां कडे इन्स्पेक्शन करता, आम्ही यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ युअर इन्स्पेक्शन, यू आर नॉट इवन बॉदर टू रिप्लाय टू दॅट लेटर. That the government is sensitive to the demands of the people. The Panchayat has passed a resolution to say that they do not want this project. So the SCIA will look into the grievances of the villagers, and should they find them to be genuine, we will look into it and take an appropriate decision once we are convinced of all these facts. Written 15 queries. As soon as those 15 query reply comes, we will look into it further. Should no reply come within 15 days, they were given 30 days, but they have not responded. Within 15 days, we will definitely take action. शेलवणच्या लोकांचो ऑब्जेक्शन आहा कित्याक कोळसो तांच्या गांवांत येता म्हणून. Clarification, because nowhere have they mentioned what are the products they propose to handle. No, it is supposed Could to be be coal, could be anything. मटेरियल स्टोरिंग परमिशन दिला, जेटीज दिल्या, सगळें दिला. कितें येतलें कितें हांगा तें जर कळनासतना तुमी प्रोजेक्ट अप्रूव्ह करता ना. एक मिनिट, हें कळनासतना कसो प्रोजेक्ट अप्रूव्ह करूं जाता? CZMA अप्रूवल दिला. ESCI ताका परमिशन दिवं ना. ESCI परमिशन दिता आसतना ताका डिटेलान जे क्वेश्चन्स विचारल्या, आमी कोळशा खातीर परमिशन दिना, हांव स्पष्ट क्लियर करता. Let me assure you that if tomorrow it is found that details given are wrong, details are not forthcoming, SCAC will reject their applications. Consequent to that, GCDMA will also withdraw